به بهانه بردومانکردنا بنگه و بارگاهên gerîlayên PKK bû demê çendîn rojane berdewam firokên leşkeriyên Tirkiye axa Herêma Kurdistanê borduman dikin û şeva borî jî firokên Tirkiye çiyayê Şingalê borduman kirin û derencam ji mareka pêşmergeyî û şervanên YPJ şehîd û birîndar bûne. Vê yekê jî karvedan li dîvxwînayîne û welatiyên dihûkê jî nerazîbûna xwe hem berhêrişên Tirkiye diyar dikin. اف بردمان تتکرین فقیر و جار کس نشد بشه گندت خواه افری که امید بینیم بهار و عالم چیتن بیستان و راز و تشت خواه چید کردن اما تندی و بردمان شهمزار دیکن و هم حس که حکمت و مجی هلویست خواه دیار بکردن بو و بردمان نصر پکک افری که چکو موقع پکک و جهت پکک دیارن اول گندات داتن و الفقیر و جار داتن هم حس که حکمت و هلویست خواه دیار کردن بو و بردمانه از بینم اگه ام بجم ام هر چهار پرچت کردستانی اگه ام هر چهار گل یک بن تجار ام نه نشکینندن بس اگه ام بون کتف کت ام ده نشکینندن اف نقطه بری نقطه دوی هش کم دنیا فهم کرد هزار سالاجی تاریخ ما دیم ترک دشمنه میره کرده او نهلی ام کرد بسر خوبین افدو نقطه سه از عربی بيجم نب كردي بيجي على المرء أن يتحلى بالرؤية السليمة في المجتمع داخل مدرسة الحياة وقت كان يرينا تشافي ما يدرس بغيرتها ملقاليك به دستي ملقاليك بحاقش به ينظيف بدل وزمان أم ميري كرت حمود قاليك بن أم تجارنا هنا شكين عندن ترك نكاري بالشاي ما بدي جو حكمة جيت في قبل في تشتكي بكات في اجتماع كات مع صونيا ششحف جو لوي ما قصفنا كان او نبثان دومه هلان تراش هلان عالمنا چیزا ساملکت خوبش داشته و اشتهامیه يعني شكل تعدوية يعني علنية. دەمبوودەمی فرۆکێن لەشکرê Tirkiye bordumana gund û deverên Herêma Kurdistanê dikin û ziyanên maddî û yên giyanî dîv xwe dihêlin û tanûke ne hikûmeta Herêma Kurdistanê û ne ya Bexda çi helwîstekê rojd hem bervan hêrişan newergirtiye. Beyar Amedî, Badînan Sat, Duhok.